Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumbasan ngot ki kertong jong ka Voice of the People's Party na kisantali ki constituency ka Ribhoy District. Kilalit bantap kerteng ya dadi mentagasngi ha office jong Deputy Commissioner ka Ribhoy Nongpo. Nak bantaban aireng ha election MDC. Kaban salong ha ka arpwe tarik ubnay rempang menta usnam. Kita kisan ngot ki kertong ka VPP ki belawan bantap kerteng mentagasngi. Ki kentop bi uba Matthew Kenneth Makdo na Nongpo constituency. Uba Isin A Hing na Umroy constituency. Uba Apkerman Lingdo na Jirang constituency. Uba Banrikus Nongsteng na Umsning constituency. Bar uba Kenjok Lang Rangtong na Mohdi constituency. Habakran Shikilat Pathai Kubor hadian kejing thap kerteng. Uba Matthew Kenneth Makdo bar uba Isin A Hing. Kilapan pau bagidon kejing kerman ban yo ya kejing job. Bat bakathong kejongki kumki kertong ka VPP. Kalong barwan ra ya kesensyar khadar ke babet. Kesensyar khadar ke bakhut. Ke bahok. Bat kabamnya syak liang. Bat ban pun khut ya kejing bam sap habok ke KHEDC. Bat kejelahi barok ke wei. Kumba kaseng kaladat ban ai ya kejing kular syaki pat bahak. Kumba pilayo pilayo snow nakaway pat kapor sakaway pat baka thong jongi kumka party VPP Voice of the People Party harangkat bat kini ki sangot pat ki kertong jongka party ngiron kaway kathong bat kata kalong bagino ra ikasensyar ka babet ka bakhoj ka bahok bat ka bamsya siliang khamat yano yanoro te kathong ka jongi hi kalong ba kabaning kong ladag ni boy sa kathong kalong ba ginon ra kata kasensyar ka bakharar ka bakhoj bat kumjoro biya ka ba inele kat bala ban khoj ya ka bamsap ha kani kasensyar hapo kani ka jala pa kumjoro ka council hi rokaway Kajing kermen hi ya kaban job way bangila mut bani khun angila khun election na pleng jungi baro sangut idan be kajing kermen ni kaban job te kathong kabangin le ondangi la poi sa kajing job long be ya kai kaba ikwa ya kajing teli hapadeng ke MDC baro bangin pendep ya kai kathong kaba ka parti ka adep ya kajing kular sa kipajba tanggatahi